Yabona kumaskandi hayi ziyakhala kumaskandi uthi usukhohliwe into bephinde bekuqalise phansi abantu bekukhumbuze befuna ukukhuluma abantu bakususa ukukhuluma kumaskandi afuna ukuqamba amanga le post ngiyithathe somewhere ngithe umuntu oyisherile ngingamvezi angithatha isithombe kuphela wabe sivela ithini 29 May umthanda SK 100k views manje bafethu siyabonga uma isifikile ku2 million sizomemezela album yethu kaMaskandi evuthayo bafethu kumele nikwazi ingoma Africa Unite izofika ku2 million futhi izofika nini-ke olunye kudaba-ke lolo kodwa yona izofika ku2 million ukuthi abantu bajahe kakhulu mina ngiyakwazi ukuthi izofika right asikho-ke lapho bekudlulisa nje bafethu ukuthi ningajahi then yaphuthuma size kubani-ke la unjoko ihobosha mbambo unjoko 2026 album title ithi isithombe se-iPhone official album cover uthini kunjoko ukuthi ngezi-19 June iyaphuma le-album sibonge nisazofaka i-support right-ke sazolindela-ke ukuthi yena-ke iy'ngoma zime kanjani uhla lwey'ngoma-ke nabantu abazofeaturishwa la nabantu abazosebenzisana nabo maybe ama-surprises asazi maybe sizowathola kodwa umsebenzi kanjoko ngezi-19 uzobe ukhona ngiganze ukuthi ngiyacabanga kumgqibelo lapho ngicabanga kumgqibelo if not Friday kube kumgqibelo ukuthi-ke lama-date kanokungishaya especially mase ngenza-ke ividiyo kuba nzima ukuthi ngisheshe ngihambe ngiyobheka futhi ngalo ukuthi kwenzakalani because kuyovela-ke izinto ey'ningi la ividiyo yobe isaba yinhleke right-ke siwulindele umsebenzi kanjoko ingoma yakhe agcina kuyikhipha or EP yakhe la agcina kuyikhipha if kuyi-EP kunengoma lapha ihamba khona limit eyangena yaphuma lapha online aphinde wayibuyisela kodwa yenza kahle kakhulu wadla ngayo abantu-ke wadla ngayo izizwe kunale ngoma akayikhipha ethi isingile umamemeza ayihle kakhulu ngoma leyo yenzima ngaliso na online njoko-ke wabona ukuthi-ke ngesikhathi ekhipha umsebenzi wakhe loya maybe uhamba kahle ongeyona into ayifunayo kodwa wakwazi ukubuya ezokhipha umsebenzi omuhle understand yilokho esikuthandayo abaculi bakithi ngokuthi yena bayakwazi ukubona igap bese beyayisebenzisa okuyinto ebalekile uma uyicika kusuke kukhombisa ukuthi into yokucula akusikho into usuke uyiforge or izama kusuke kuyinto yakho usuke uyiphila abantu-ke nje osuke bekuthanda usuke bekuthandela yona iningi-ke iminyaka unjoko esegemini-ke uyaziwa-ke insizwa iphila nokhuzane iphila nabantu abaningi-ke endimini kodwa idume ukuthi uphila nokhuzane because laphana-ke kumaskandi kuyabhokwana ngenxa yokuthi uma uphila nokhuzane kumele uyibambe iqini insizwa le ihlala isenkingeni-ke yokuthuka-ke ukhuzane iy'nhlamba angazi kwenziwa yini lokho kodwa sekwaba ngcono-ke esikhathini samanje phambilini kwakuba nzima ukuphila nehlamenza right kodwa sikho lapho-ke esuthi nje siyilindela ngehla bomvi i-album kanjoko siyabonga nje ukuthi siyibone ipost yakhe ithi shazi laphana sase sayithatha khona sokwazi phela ukuthi sobekela abantu-ke ngezinto ezenzelayo endimeni kaMaskandi kodwa-ke ama-poster njengalaba fethu angeke siwayeke ama-poster njengalawa right ayasimotivate siyahleka sijabule kuqhutshekwe nje kubhokwane hhayi ngoba sekukhona into serious yona izofika ku2 million ingoma ukuthi nanijahileke nanokuthi niqhuba lento yenuke niyaziyo nina lapha endimeni kaMaskandi ngiyanazi kodwa-ke asiyilindeleke amehla bomvu-ke i-album kabani-ke injoko asazi uzoba nengoma engakanani-ke kodwa-ke ibuka ithembisa ukuthi izoba mnandi isale kahle.